bauxite 2022 1.5 million metric tons bauxite yetu no Ghana no enfa so be ne dia brain yen tenase emisi an so misi me pen pp ye gold na yetu no fa so be na minya wo so me pen this ye gold na metu no fa so be na minya wo so MPP ni jina no okasa no okasa twi NDC ni jina no okasa twi MPP ni na ewura fin so se nipa na wo se wo hwe ema nipa ekoso no ono no momrene yemienu ye ko di defend no oh ono tena no ma bo nse ya adwene no wo fom enso onya ho mfa so ni nti omo wani nti da se kwase aniti ana agoragu ene ya mumu bi mu kase mo omo kase ejimi omo ba na ya ji adwuma ho no omo ba mu nje madwuma ho emma wo mo no omo nso mo niti afi on kwan mu fa so eye omo niema Obama organizer fourth largest producer globally we are some nyina manganese we are some nyina Ghana ya kase yesenko Ghana betimi akọ Nigeria mu be 5-6 times America de enka Canada de enka ni nyina yachi manganese tosu 9 2022 manganese exported $436 million and he export free on my mo away a home fa so we unim sa otu osesi e ho sem ka cho sa afi atwa mu ni nyina yamfa gold anko ba bia un se eye se ye de kwakwa e de yamfa so na unya wo so enti nema american gold a ye nya ye no ye de ko yamfa anko etise utise de otia ye no na menu mienu ye ntwe adwene mra so bauxite ya 2 year 1.5 metric tons no so every year biasa na ye 2 a 2022 2023 24 25 bisa ho se ba wutu wa ba bona wo bo no so man Ghana ni ba no gold e de kwa amone wa ho hwe bauxite 2 year wa ho hwe manganese a ye de kwa ye wa ho hwe diamond 203,000 carats ni 2 iron ore 920,000 metric tons in 2022 and 2 year Mrs. Animan ya 2 nyina bisa on say koi de ntena me bisa say de na wo pe politics a wo yenu na de na wo free say wo nya de agyanchirima se nchirima ba no mo be hu ye data on be check statistics 2022 Ghana 920,000 metric tons of iron ore ya 2 away Ghana diamond 203,000 carat ye 2 manganese ye tosu ga ewiase ye tosu 436 million worth of manganese 2022 ye 2 bauxite 1.5 metric ton 2022 na ka asemo the data and the aba ye verified gold ye 2 nyina na nkura yi ba na that time mfia aduonu machiminu mienu nyina hu yes enkrani kuma se kan akromo ntimi anyo so am interchange oyonko proposal 40 year wanya hui ene okoye we nso ba ya wo se ye ne gise ne 3 year ne de ba ko eto ha sei mese nkrani ba yen kan mwisa ye ho se de me ne wo ye kan ye koba ene DCMPP no enye no na hion enye enye de abe wo ho ne krakra ni nyina echi no lithium Ashanti region Western region enewo ye no kra de nyen tu kra mfa ho sikasam ne den emetu dwa 2022 oil and gas yenya 60,000 barrels of oil each day per day 60,000 barrels 60,000 200 million cubic feet of natural gas na ne tu daily abusia way ehun fa so way nenzo kana mfisi ye politics aye NDC ni MPP a na nke me wo NDC no me hwese NDC sanema we nyina nke dia ye oman ni ye dadada anka me wo MPP no nka me hwese sanema nyina nke dia ye oman ye dadada me say as at Sunday 8 February 35.442,289
Ghana population no hwɛ nneɛma a mabɔ so yi mese Ghana ho anka ni kwansa hia yɛ dananka yɛ twam wɔ ne deɛ yɛ ba radio so a yɛka ɛnɛ wokɔ dwom a kyinya a yɛ die wotena ka mu a kyinya a yɛdi no anka ɔsɛ ɔman ki yɛ twam anka yɛ twam da wohwɛ de nyame de adom yɛn a ba me ne umienu yɛtena hɔ no mama bibi I friend politics hayen bibi hayen and somewhere be amma ne obini ni nya kran kasa